guys, sekarang kita review nih ondel-ondel Sanggar Betawi Bintang Alif nih guys. Nih kita lihat nih cowoknya. Oh giginya bertaring nih guys tuh. Rambutnya cakep tuh, keren ondel-ondelnya guys. Nih kita lihat nih yang perempuannya pakai anting guys. Wah cantik banget. Bibirnya merah, pakai lipstik. Nih, ondel-ondel Sanggar Betawi Bintang Alif nih guys. Yang perempuannya bajunya warna kuning, yang cowoknya bajunya warnanya hitam. Ini masih di BKT nih guys. Nih, ondel-ondelnya. Kita lihat. Keren nih ondel-ondel dari Sanggar Betawi Bintang Alif. Nah, krunya lagi pada istirahat nih. Tadi habis ngibing nih ondel-ondelnya nih guys. Sekarang istirahat dulu. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cinta Vlog. Dadah.